Ikaze nshuti bakunzi ba Kitu TV show, uyu ni wa mwanya wa trending news hamwe na Anike Kitu. Twagarutse rero muri trending news nkuko muri kwibona kuri thumbnail yacu, tugarutse kuvuga kuri Chateau de Marara, tuje kubahereza update zigezweho ubu ngubu ziri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Nuko Chateau de Marara, nyiri Chateau de Marara ariwe Dr Marara, afatanyije n'umunyamategeko wiwe cyangwa se n'umunyamategeko w'ino hoteli, bagejeje ikirego muri RIB. Ngo bimeze bite rero? Ku munsi w'ejo nibwo twaje tubabwira ibyo Miss Naomi ndetse na Mackenzie Girls baje kuba batangaza nyuma yo kwitabira ubukwe bwa Madame Semakweli Bonette wari wabatumiye mu bukwe hariya bwabereye muri Chateau de Marara hariya i Karongi. Ni byinshi byagiye bitangazwa rero, kuba baratangaje kuri serivisi, mbese hari ibintu byinshi batangaje byabaye ku bijyanye na serivisi bahawe batishimiye, ndetse n'amafunguro bahawe, ku buryo ibyo byavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bikaza no kuba byagira ingaruka kuri ino hoteli, aho bivugwa yuko uyu Madamu Semakweli Bonette yaje kuba hari abakiriya bari bafite contract, bari bafite amasezerano yo kuba bajya hariya muri Chateau de Marara, yaje kuba yahagarika ababwira yuko batakiriwe neza hariya muri Chateau de Marara. Uti bimeze bite rero? Ku munsi wa none amakuru ari update nkuko nari maze kubibabwira, nuko Dr Marara, nyiri Chateau de Marara, afatanyije n'umunyamategeko wiwe batanze ikirego muri RIB barega Madame Semakweli Bonette, aho mu kirego batanze kiragira kiti kurega Madame Semakweli Bonette. Ikirego cya mbere bamurega, araregwa kubera gukangisha, kuregana ibitera igihombo cy'igihe kirekire muri bizinesi kandi abigambiriye. Icya kabiri bavuze yuko ari gukoresha uburiganya kugira ngo agere ku nyungu zo kutishyura fagitire ya miliyoni 5. Bimeze bite rero? Izi miliyoni 5 uyu Madamu Semakweli bivugwa yuko ari gushaka kuba atakishyura, ngo bimeze bite? Ni nyuma yuko uyu Madamu Semakweli Bonette agiranye amasezerano na Chateau de Marara yuko azajya gukorerayo ubukwe, bakavugana yuko niharamuka hari abiyongereye ku batari barateganijwe kuba bakakirwa hariya, bazongera amafaranga, Madamu Semakweli azongera amafaranga. Nuko rero niko byaje kuba byagenda, kuko Madamu Semakweli ni umwinfluencer ndetse n'inshuti ze n'aba influencer. Hari hateganyijwe yuko hariya muri Chateau de Marara bazakira abantu 40, ariko haje abantu benshi cyane ko abangaba bakurikirwa n'amamiliyoni. Rero bivugwa yuko umunyamategeko wa Chateau de Marara ariwe Faustin Murangwa yaje kuba yageza ikirego kuri RIB. Ibyo nibyo birego bibiri barega uyu Madamu Semakweli. Ikindi mu kirego bakomeje bavuga bati, bwana umunyamabanga mukuru wa RIB, Chateau de Marara yagiranye amasezerano na Madamu Semakweli Bonette tariki 3 kugeza tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi, kandi ko bakiriye abashyitsi, kwakira abashyitsi byarabaye, ikindi amasezerano yarubahirijwe. Bavuga ko tariki 6 Nyakanga aribwo basohotse batishyuye ibyo bariye n'ibyo banyoye bingana na miliyoni 5 n'amafaranga ibihumbi 281 n'amafaranga 950. Mu rwego rwo gushaka uko batishyura iyo fagitire, batangiye gukangisha ko ari abinfluencer, ko bashobora no kuzica ubucuruzi bwacu, kandi ko nabo bafite hoteli hafi yacu. Ibi ngibi rero byagarutse muri iki kirego, ndagira ngo nanjye mbe nabigarukaho. Ni ukuvuga ngo Madamu Semakweli Bonette
umusore babanye ni umusore wa Musemakweri nyiri Delta, nawe akaba afite hoteli hariya i Karongi. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi babigarukaho cyane, aho bavuze yuko iyi Chateau de Marara ari akagambane bakorewe. Ibi ngibi biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga byose ari akagambane iyi hoteli y'inyenyeri 5 yaba yarakorewe kugira ngo babambike isura mbi maze babure abakiriya bigire muri Delta kwa Musemakweri. Ni byinshi rero byakomeje gutangazwa cyane ko muri iki kirego umunyamategeko Faustin Murangwa yatanze, yavuze yuko tariki ya 8 Nyakanga Boneti yabishyize mu bikorwa ibyo ngibyo byo gushaka kwangiza ubucuruzi bwabo ndetse no kwambika isura mbi Chateau de Marara, aho bavuga yuko yabishyize mu bikorwa akandikira abakiriya benshi bari bafitanye amasezerano na Chateau de Marara abasaba yuko batazajyayo bitewe na serivisi mbi ino Chateau de Marara itanga. Bakavuga ko icyo yari agamije ari ugusebanya no kugira ngo atishyura binyuze mu buriganya. Icyo nicyo kirego cyaje kuba rero cyatangwa muri RIB, aho biri kuvugwa yuko nibaramuka basanze koko Chateau de Marara nta kigomba kuryozwa, buri umwe wese aba influencer bose bagize uruhare rwo kugira ngo Chateau de Marara iharabikwe bose bazabiryozwa. Ubwo ngubwo harimo ba Miss Naume, harimo Mackenzie Girls, bose urumva yuko bazabiryozwa. Rero bakavuga yuko uno Madamu Musemakweri Boneti wari ufite ubukwe hariya yavugaga yuko ari gusaba byibuze 1/4 cy'amafaranga yishyuye muri iriya hoteli Chateau de Marara, ariko nanone bikongera bikavugwa yuko icyabiteye nanone ari uko uyu Madamu Boneti ajya kuvugana na Chateau de Marara bamuca amafaranga amadolari 220 per night, kandi bivugwa yuko mbere gato yuko agirana amasezerano na Chateau de Marara bacaga amafaranga amadolari 300 per night. Bishatse kuvuga yuko we bari bamukoreye discount y'amadolari 80. Nyuma yaho rero ubukwe bwa Boneti bumaze kuba bwaba, Chateau de Marara yaje kuba yatanga promotion, noneho batangira guca amafaranga 200 amadolari 200 per night. Ibyo ngibyo rero bikavugwa yuko byateye Madamu Musemakweri Boneti kuba yanakohereza video hariya muri Chateau de Marara abatera ubwoba, abakanga, ababaza impamvu baba baramuhenze, ndetse akavuga yuko ibyo bamukoreye nabo ubwabo bafite hoteli. Abakiriya babona bashatse baba bajyana then bakajya muri Hotel Delta iri hariya hafi ya Chateau de Marara, aho bivugwa yuko akangaka kaba ari akagambane ino hoteli yaje kuba yakorerwa. Rero ikirego kikaba cyamaze kugera muri RIB, reka dutegereze turebe ngo bigiye kugenda gute. Ayo niyo makuru rero twaba dufite ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi niba uzi yuko utarakora subscribe kuri no platform yacu, gikore kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho 5/5. Ikindi muduhe comment, mukore like kugira ngo tujye tumenya ibyo tubahereza, mbese ibyo mwishimiye. Caca.